Ovdje se sve vidi kroz ovaj. A da? Pa je. Pore. Si bio u kući kad je bilo ovo? Nisam. Sreću. Evo, ovo je moja soba. Sam dobio od njih, zahvaljujući njima. Ovdje je počelo pucat. Naš Bad Blue Boys, mi smo Koš. preko Dinamove udruge, on dobiva koje humanitarne neke pakete, Da. ali normalno te materijalna sredstva... Da sam tak, drži to Dinamo, no? Bilo ovdje, tu da sam bio, ja mislim da to je bilo sve puna kada i... Što je curila voda ili? Ma nije, ovo što... Aha, ovaj. Da. Evo, viš, hitam. Ajde, Aha. ajde, stani. Samo malo. Da. Nisam tu bio. To je... Ajde, sjedi pa mi reci. O jebem ti. Više ovdje tu crno. Da. Gledaj ovo, samo idva čekaj. Joj, ne Bože, još jedan... Ovo se napelo se sve jebate. Ovo je... Potez doviđenja. Da. Jebem ti. Kako se vidi, gledajte? Kuća, stara je, zidovi su popcali i tako. Šta se dogodilo? Gdje ste vi bili kad je ovaj? Bio sam u Kozibrodu kod ovih jednih prijatelja, Jure i Mate. I kod njih sam bio, isto je bilo drmalo, ali nije kod njih tako strašno, pošto je obnova. Iz kuće i onda sam otišao kod svoje kuće i kad sam došao, imao sam šta vidjeti. Zidovi su popcali, u kupovoni mi je pola zida ošlo i sad se bojim opet. Mislim, strah me ispavat, nesigurno mi je jedna prostorija, tako da i bojim se, ako udari još jedan potres, ne daj Bože da... Ovo je sve što da će se sve srušno, sve. Sve što imate, sve. Nemate kud ni otići, znate? Ne. Nemate. Nemam. A jesu bili kakvi statičari ili nešto? Svaka služba je prošla to da? Nije, evo, vi ste sad prvi što ste došli. Niko nije došao? Niko. Jesu dobili kakvu pomoć? Jedino donacija od ovih mojih, zahvaljujući mojim kolegama, to im svaka čast i mojim dečkima isto iz Zagreba što su donirali hranu, vodu i... Jeste firme gdje radite, jel? Ne, udruga moji, Bad Blue Boysi, navijači. Vi ste Bad Blue Boys? Navijač sam Dinamo, da. Da, i šta, udruga vam šalje neku pomoć? Udruga mi je poslala tu hranu i vodu, ali najviše su pomogli ovi moji iz Pounja, dečki. Ivan Jukić, Antonio Jukić, braća. Njima hvala od srca i svaka im čast. Šta sad? A sad, ne znam. Ima ko za pomoć da mi pomogne, da mi donira kontejner, da se sruši i ovo, da ako imam pravo na drugu obnovu, da dođe komisija da vide. Je li vas strah spavati? Je. Jer svake noći, dana, većinom sam bodan po selu, bojim se, tako da ne daj Bože da se još jedan zadesi potres malo jači, da ja bojim se. Mislim i bojim se da srušilo sve na mene i propalo bi. A nemate se u biti kome ni obratiti, jel? Tako u ovom momentu? U ovom momentu trenutno nemam. Da. Kada priča, da. Europe. Kako ćeš da objasniti? Kako dolazi? Znači humanitarna pomoć dolazi. Križa, jel? Ne znamo, mi jednostavno ni ko pije, ni ko plaća, tu se znači dovozi hrana, samo znači u Rikvrci se parkiraju kamioni, istovar i idemo dalje. Mi smo znači bukvalno pali s nogu već treći dan za redom, po 10 sati radimo svaki dan dnevno. Ima nas volontera možda oko 50-ak i svi smo se znači aktivirali maksimalno i idemo s tim ciljem da sirotinji damo što više i što jače poklone i mislim da je to jedna dobra gesta od nas tu domaćih ljudi. Za koliko tu ljudi brinete sada? Pa mi bukvalno brinemo znači za cijelih 7 sela u Pounju.
to je naš prioritet, ali robu šaljemo i dalje za gornja sela općine Dvor. Ukupno ima 64 naselja. Da li se kakve državne institucije kontaktiraju? Mi trenutno nismo u takvim saznanjima, ali možda ovi naši iz općine su u kontaktu s njima, ali međutim oni nama nisu ništa rekli. Znači sami ste se Mi smo organizirali. se sami organizirali, nas nekoliko mladih dečki, i jednostavno smo, evo, tu smo do zadnjeg dana ćemo biti, jel, u slučaju da bude trebalo. Znači, ni vatrogasci nisu prošli, ni ti statičari, ni sve te službe? Vatrogasci su bili iz raznih udruga, dobavljali su humanitarnu pomoć, ali sada statistika još trenutno nije prošla kroz sva naselja, jer je još, mislim da je kratko vrijeme prošlo poslije toga svega stresa i šoka i poslije potresa. A po vašim saznanjima koliko je šteta u ovim selima? Pa u ovim selima su štete recimo najviše tipa dimnjaka i krovova. Izuzetak je njegova kuća i još nekoliko kuća tu u selima, jer su kuće starije gradnje, ali bez obzira ljudi su u strahu po vlastiti život da budu u svojim kućama. Pa jednostavno ako ima prilika preko tih raznih udruga i tih raznih donacija da se možda na 5-6 kuća donira nekakav bilo kakav kontejner da ljudi se mogu privremeno smjestiti, da si osiguraju jednostavno. Vas možemo naći u Divuši. Nas možete naći u Divuši, da, općina Dvor.